Mĩhang'o ya ũkui barabara-inĩ ĩno ya Narok yambire kũrũgama kwa ihinda rĩa mathaa matano thutha wa aikari a Mai Mahiũ gũtuthũra marakara mao na njĩra ya gwakia mĩaki. Sisi tunauliza, sisi maneno ya mtaro, sisi tunaingilia wapi na sisi tukienda Kisii. Hasa wasafiri wengi wako hapa kwa barabara. Tangu hiyo masaa tujapata usaidizi wowote. Gĩcanjama gĩkĩ kĩhanĩkĩte arĩ njĩra ya kuonania marakara mao nĩ ũndũ wa kahĩka mĩaka 9 gũkwaga gĩkĩrania irima-inĩ rĩrĩ rĩrĩa maroiga rĩrenjwo ĩrĩ njĩra ya kuhahamwo kwa mũgũnda wa Ewaso Kidong. Ningependa Rais wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aweze kuingilia jambo la shamba la Kidong, kwa sababu hii mtaro ambayo imechimbwa futi 9 inaumiza Wamasai ambao wanaishi hapa. Barabara zote zimefungwa, hakuna mahali Wamasai wanatoka. Huyo mtoto alijaribu kutafuta njia ya kifukio mahali ya kwenda nyumbani, amekosa. Ndio unaona sasa mtoto amekufa. Kidong bado inamilikiwa na watu wengine ambayo walipata tu title kutoka wazungu. Maofitha a borithi nĩo mahoreririe mbĩtĩka ĩno nĩguo mĩhang'o ya ũkui ĩthiĩ na mbere gũkũ nao aikari makiuga no nginya mũgũnda wao ũcokio. Hata mkiangalia ni moshi tu kwa hii barabara ndio tunakula. Tunauliza serikali siingilie, ikuje ifanye solution na hawa. Kwa nini watu wananyang'anya Wamasai shamba yao? Kwa nini watu wanatumia rasilimali ya serikali kuchimba mtaro ambaye ni futi 9? Mwere wa kahĩ kau nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Mai Mahiũ, nayo mĩhang'o ya ũkui yacokereria handũ-inĩ ha Inooro TV. Njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.